Apple हाइरिबा कंपनी असिगी iPhone की series iPhone 15 हाइरिबा असि यामना पॉपुलर ओइबा मयामना पामलबा फोन अमनि हाइरिबा कंपनी असिगी अनौबा series iPhone 16 की series चलिबा चही असिगी September थादा सुंसोई सोइदना लॉन्च तौरगदबा फोन की series ने हाइरिबसिंग असिगी मरक्तगी iPhone 15 अमसुंग iPhone 16 अनि असि करम्बना हेना फगनी अमसुंग iPhone 16 लॉन्च तौरपा मतमदा हाना 15 पाइरम्बसिंगना 16 लैबा अपग्रेड तौबा असि अफबा ऑप्शन अमा ओइगद्रा नत्रगना 15 लैगे खलम्बसिंगना 16 गाइबना हेना फगद्रा हाइबना चिंगबगी वाखलोन कया लैबा तारगदी असिगी वीडियो असिदा iPhone 15 अमसुंग 16 हाइरिबा अनि असिगी चांगदमनदुना सेमजबा वीडियो अदुने वीडियो असिबो मियंग ताबिरबसिंगना लोइबा फावबतंग मियंग ताबियु Apple की iPhone 15 हौकिबा 2023 की September थादा लॉन्च तौकिबा मतम असिदा मयामना पामनरिबा फोन अमनि फोन असिदा Apple की A16 Bionic chipset हाइरिबा 4nm दा बेस ओइबा प्रोसेसर असि याउरि लोइनना iPhone 16 लॉन्च तौरपा मतमदा फोन असिदा Apple की A16 नत्रगना 17 की Bionic chipset अमसुंग iOS 18 न चिंगबा अपग्रेड पिरकपा याबगी दोंगचावन लೈ हाइना पानरिबा फोन अमखलनि iPhone 15 दा iOS 17 रिलीज तौबा मतमदा यावरकी अदुबो अपग्रेड की मतुंग एना लाक्लिबा चहीसिंगदसु iOS 18 नत्रगना मसिगी मतुंग ताबा सोइदनमकी अपग्रेड लाकदबा फोन अमनि iPhone 15 हौकिबा September की तांग 12 दा लॉन्च तौकिबा फोन अमनि लोइनना iPhone 16 सु चलिबा चही असिगी September था असिदा सुंसोई सोइदना तांग 10 फावगी मनुंगदा लॉन्च तौलबा याय हाइबगी रूमर कया ताबा फंगली iPhone 15 दा 5G की बैंड खुदिमक यावरी अमसुंग 16 दसु लाकदोरिबा फोन असिदा 5G की बैंड सिंग मपुंग फाना यावगदबा फोन अमनि iPhone 15 IP68 ना सर्टिफाइड तौरबा फोन अमनि अमसुंग ई सिंग भी सपोर्ट तौरिबा फोन अमनि iPhone 16 दसु IP68 अमसुंग ई सिम ना सिंगबा सपोर्ट उबा फंगदबा फोन अमनि iPhone 15 हाइरिबा फोन असिदा डिस्प्ले दा सुपर रेटिना XDR ओइबा OLED की डिस्प्ले अमा पीरी हाइरिबा डिस्प्ले असि HDR10 सपोर्ट तौवे लोइनना 1000 nits के ब्राइटनेस न चिंबा यावगनी लोइनना iPhone 16 दसु हाइरिबा सिगा चप मानना सुपर रेटिना डिस्प्ले ओइबा लोइनना HDR10 प्लस अमदि 1000 nits न चिंबा ब्राइटनेस पिगदबा फोन अमनि iPhone 15 दा 6.1 inch ओइबा सेरामिक सिल्क ग्लास ना प्रोटेक्शन पीरिबा डिस्प्ले अमा यावरि अदुबो लाकदोरिबा iPhone 16 ददी 6.3 inch ओइबा डिस्प्ले अमा लाकनी हाइना पानरी iPhone 15 की कैमरा दा 48 मेगापिक्सल की ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट तौबा ड्युअल पिक्सल ऑटो फोकस ओइबा कैमरा अमना मेन सेंसर ओइना यावरि लोइनना 12 मेगापिक्सल की 120 डिग्री फावबदा फोटो कापा याबा अल्ट्रा वाइड की कैमरा अमा यावरि अदुबो लाकदौरिबा iPhone 16 ददी ममांग चंता लॉन्च तौकिबा iPhone की मॉडल सिंग दा उबा फंकिबा कैमरा की डिजाइन सिंग असिदगी खजितंग अहोंबा लैदुना वर्टिकल ओइबा कैमरा की सेक्शन सिंग उबा फंगनी अदुबो 48 मेगापिक्सल अमसुंग 12 मेगापिक्सल के कैमरा सिंग यावरकनी हाइना ताबा रूमर सिंग ताबा फंगली सेल्फी की दमकता iPhone 15 दा 12 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा अमा यावरी हाइरबा कैमरा असि 3D बायोमेट्रिक सेंसर न चिंगबा यावरिबा फेस ID हाइना खंगनबा अनलॉक तौबगी सिस्टम असि यारिबा कैमरा अमनि लोइनना iPhone 16 दसु मसिगा चप मानबा फीचर्स दा 12 मेगापिक्सल की 3D बायोमेट्रिक सेंसर ओइबा कैमरा अमा सेल्फी की दमकता यावरकनी हाइरिबा कैमरा सिंग असिदा 4K 60 fps फावबदा वीडियो नंबर यारी सिनेमैटिक मोड अमदी स्टीरियो साउंड न चिंगबा रिकॉर्ड तौबा याबा कैमरा सिंग गाक्तनी लोइनना iPhone 16 दसु मसिगा चप मानबा मोंगदा 4K 60 fps तगी तादबा अमदी सिनेमैटिक मोड लोइनना स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग न चिंगबगी ऑप्शन सिंग यावगदबा फोन अमनी iPhone 15 दा ब्लूटूथ वर्जन 5.3 Wi-Fi 6 NFC USB Type C न चिंगबा अनौबा पोर्ट सिंग उबा फंकी लोइनना iPhone 16 दसु ब्लूटूथ वर्जन 5.3 Wi-Fi 6 तगी तादबा कनेक्टिविटी के ओइबा ऑप्शन सिंग अमदी NFC लोइनना USB Type C मतुंग ताना अदुमक उबा फंकीगनी iPhone 15 दा 3349 mAh की बैटरी नि अदुबो लाकदोरिबा iPhone 16 के सीरीज दा 3500 तगी हौरगा iPhone की अल्ट्रा अमसुंग प्रो न चिंगबा सीरीज सिंग दा 4500 mAh की बैटरी फावबा यावरकपा याय हाइना पानरी 15 वाट की फास्ट चार्जर 15 वाट की वायरलेस चार्जर अमसुंग 4.5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग न चिंगबा यावरिबा फोन गाक्तनी
loinana lakadoriba iPhone 16 gi series dasu 15 watt gi tadaba amasung hojiki matamda taba fangliba rumor singi matung ina 20 watt gi fast charger na chingba yaurakadaba phone amani haina panari loinana hariba phone sing asidasu 15 watt gi tadaba wireless charger amasung 4.5 gi reverse wireless charging na chingba yaurakani haina hojiki matam asida rumor kya taba fangli loinana hariba sing asigi feature amasung phone asigi design amasung feature sing mangjona na leaks kaya ubo phangkhre amasung yamnamak athuba matamda lakadoriba September thagi first week fawbugi manungda iPhone 16 gi series sing soidanamaki market ta ubo phanglagani Apple hariba company asina haukiba chahi khudimakta event sing sinduna September tha asida Apple gi oiba iPhone gi series sing launch tawbagumna chaliba chahi asidasu iPhone gi 16 gi series ta 16 Plus 16 Pro amadi 16 Pro Max na chingba phone sing uba phanglagani hairiba phone sing asigi feature sing asisu mamang chatta launch tawkiba iPhone gi series sing dagi upgrade tawkhattuna matam asiga chanaraba anova features kya hafchenduna launch tawgani haibagi rumor tabata natana design na chingbagi changes kya uba phangkre chaliba chahi asigi September thagi first week tagi horaga September gi midweek fawbagi manungda sungsoi soidana Apple hariba company asina event amada soidana maki iPhone gi 16 gi series launch tawragani chaliba chahi asida Apple gi A17 bionic chipset natragana A18 bionic chipset fawba ano chipset kya hapsilakpa loinana 3 nanometer base oiba processor kya ga loinana phone gi series asi launch tawraba yai haina panari mathakta panjariba iPhone 15 gi model sing amasung 16 gi model ga changdamnaduna yengjaba matamda hairiba feature sing asi ka hena ahongba kaya ubu phangdabana maram oirga karigumba adomna iPhone 15 sinabiramba taragadi iPhone 16 gi model layudragasu adomgi 15 adu matam sangna adum sinaba yaba phone ama oikigani aduga adomna iPhone 15 natragana anauba iPhone gi model ama lainabagidamakt yengbiramba taragadi matam kharadang ngaibiraga iPhone gi 16 sing chatliba September tha asida launch tawrapa matamda hairiba phone sing adugi feature sing adu changdamna duna yenglaba matungda leibana adomgidamakta afaba option ama soidanamaki oigani ngasigi video asidi supnatagi iPhone 15 amasung lakadoriba iPhone 16 hairiba phone ani asida chawrakpa features singda karamba ahongba uba phangadage loinana karamba matamda iPhone gi 16 gi series asi launch tawgani amasung iPhone 15 painamba singna 16 da upgrade tawba natragana 15 lainabagi damakta englamba singna matam kharada ngairaga 16 laibana hena fagadra haibagi matangda semjaba video amani loinana iPhone gi lemhoriba 15 gi series sing amasung lakadoriba 16 gi series sing da lemoriba phone sing gi changdamnabagi video pambiba taragasu ngasigi video gi comment section da sungsoi soidana ibiramu mayamna pambiba mayamna khwaidagi hena pamjaba phone sing khara khangat charga soidana maki hairiba series asigi manungdagi comparison ki oiba video asu puduna lakpa ngamnabu honajage masini ngasigi iPhone 15 amasung 16 gi chorakpa feature sing changdamnaduna amasung hairiba phone ani asigi matangda semjaba video asibu miyang tabiribasingna video asibu like tawsinbiramu channel asibu subscribe tawdribasingnasu channel asibu subscribe tawsinbiramu tungdasu asikumlaba anoba phone sing electronics ki oiba polam sing amasung anoba mayamna pambiba video kya pudun lakpa ngamnabu honajage ngasigi oinadi video asi matang asida losinjari tungda anoba video amada mu thangnarasi